megalayapost.news. Ka CE Society jangka balang Presbyterian Saiden ka bahap apo karibhoi sepngi Presbytery jangka ribhoi Synod mentakasngi kalak pelong ya ka Food Festival komisi benta ban penmi pisan ka benta ban pentulun ya kikam bat kijingdan kam jangka CE Society ya kate kita masa bam lawan ban pli perda do ba Rocky Marwen kum kongsan ha kijingadan kat lang ki teman basan jangka balang Presbyterian Saiden ki bakentup yu teman basan S Rani bat teman basan A Shangwan u president ka CE Society ba Ti Mensong u rangba shnong ba Ike Lapang lembat ki para bangit jangka balang Presbyterian Saiden lingba kate kata masa bam la sakhiru ya ke jingshong shit jungki samla ga balang ban pen kre pen krum bat di ya ki jat jingbam ba pher nadu ka por mistep nadu ki jingbam tenrai ki johor ki jab ki sok ki pai bat ki be de ke bala pulang hamadan football jangka shnong Saiden abakren ni kasngi na kaleng ba Rocky Marwen lapan pau ke jingsong komen bandan bentalang ha ni kasngi barul ai ke jingyaro ya ka CE Society bakala shim ya ni kasinjam kamsi benta ban pen mi pisana ka benta ban penbit penbiang ya ke jingdan kam jangka CE Society na kaleng ba Rocky Marwen ula no senyang daga song pisa komisi benta banten ronglang ya ki jing e bar ki jingdan kam jangka CE Society balang Presbyterian Saiden fishing the bottom, air pistol. Fishing the bottom, shoot air pistol. Kila paling setting saja stall kepada dulu kepada ketika bana juga besni stall. Kajing temu jengi kum society hi kalong ban penifan nam tak society bat UI hakene kasni ngidon khanyo tli stall bat haki stall bat per ngidon laki jong ki items ni khot ni aware ki ba ro ki paj ba akane kasni ba kajing yarap ka jongpi kajing snok ti ka jongpi kalong kajing kerku ya ka society ka jongi bat ka jing thu ka jongi hi ka banin kok kalong ban penifan nam tak society ka jongi lamba jongane ka kajing pelong jongi ya kane ka food fest kalong kum ga message ya kajing pelum pelang-lang yang ki samla baro baki ba ngidon hangne ki ba per ki dong ki don hangne apa snong seden kalong ba kajing pelong jungi ya kene ka food fest kalong kum sibenta kajing wanra kajing ya kajing teli ya kajing ya long kawe ya kajing long ya kajing ya it ban kentiu ya kam jong blay syafan Ibala nadu menit ngayo jintik kajing pengkrek kebelayat syat-syat pilaya du tiak du dem Henry kini baro kinde kaburam kabangi pengkre kaburam kembali soble. Kumbala matpan lagi advisor. Jadi kita sisa kabangi namla banlen. Bakino kita dikam kibangi le. Hagani kajingem jungi baman la kasni. Nidan baik kata kajing lo jingset. Mar klem kajing lo jingset. Klem da don hi ban pelut ni namla ban penlong ya kano no program. Kata kita nak bandar ada niat ada orang kecil ke jongi ke mana kasih. Bangga suatu nak bertemu ke sini CE Society jom Saiden. Mau ke youth week ke youth Sunday jom pergi kelakut. Nak tahu jom jinglong jom kemarin. Ngalayo banwan hapo dihar food fest jom CE Society hang tu. Ngalayo banwan banisim mentalem berkikun samla jom ke Mautunum CE Society. Ke condition jom kemarin ke nomor berjurus lap. Ni iba kamlong ha ketu kepor Henry wat la kataru bleu la kurku do ula penang itu program ki berjob bat menta kasgi keri kasgi ha ba bleu ai ni kemarin ngabai tenat keri kasgi ke ba ki kun samla ki penang ni food fest nangit ba kani ke program ko menta kasgi ba ka jingtrish tom ka jampi kandai kum shibenta ha ba pinsayo ban khet yo so jam jingjok bat kani ke jing persang ka jampi tamdai tang menta usnan nalai buntuli Islam manusdam ngaju iya kali ke food fest hamaha kali ke shnong bat ngaju ngakena udang mensim sedam ngadang yo ya ke jingbam ki cinta na kali ke food fest ke mensim sedam hagawai parlok kilai ai subha yang bangan wan ban sakhi teke ke akwa ban pasat lem hati ki kon samla jong kali ke balang jong kali ke society naga sam jong David kasam ke ar pulai ke bawon Ucai ulung nak akan berat jangan nanam kerdu. Kini kesam kekeren, kini kesam kepenkenau yang ayah Wala dan idon hakan dulu no kecil ke jongi. Samlah be. Kini kalau keren syai.
Baling ba utrai ujongi ubedei uta unang ap lambrek jongi. Unangnya lam ujongi. Wanam puslai mapi. Wanam shifting. Megalayapost.news